دماوان خوش به تماشاوانین ما بخلک که نوش برنامه پاراستنا جیانه ام پیش بریونه مجارا خلک ما یا ایرو لسر ناون دالی کولین و پاراستنا مافجنه لبریا کو ام دست بخلک خوب کن امیل دوسیه تماشا بکن. تماشاوان من به بهفر دوسیه تماشا کر آنمی درباسی کولانم ببین درباری مجار خود نرین گل بگیرن ام بهفر درباس. مرحبا. هلا سرچاوا. چاوای؟ صعبة. یادم تناس بکن؟ نبي من دري محمد سليم. سرچاوا یادم. صعبة. یادم شورش روجاوای کردستان را گرلک ناوندین رخصتین جنان هات آواکرین لباکور و روجهلات سوری. وقت یک جوانجی ناوندا لیکولین و پاراستنا جنبو. یعنی اف ناوند چاود بینه کارو خباته وان چاود بینه. شخوب دست بيجي أم بخيراتنا ودكن عند بيجن ساعتها خوش أفنا فندهاني كبراستي كارو خباتي خد رابي وك بين فندي خدكيني تشي جنك جو أستنجية دكشيني اللي كيجان طرفي ما بي اللي كيجان باجاري ما بي اللي كلين دكن خدكيني داجبو ويناجي أم سركفتني كارو خباتي وارد خوازن أم بيجن ساعتها خوش. سپاسیت کنید. سرچاوا سلام. مرحبا. سرچاوا قالك بخيري چاوا یاده؟ باشن صابي چاوانا صعب امتناس بکن؟ از لیلاما سرچاوا یاده بشورش روجاوای کردستان را ناوندا لیکولین و پاراستنا ما فجن هات آوا کرن نرینه تا درباری و ناونده چیه؟ کارو خبات وان تو چاوا دبینه؟ افضل ما قصر جنيتي دانين و جن خو الكودي بي خود جيني ويجني اي بارستني بن اي تشكي بن خود جيني ويجني خات بارزيني وخلاص كي جوي ظلمي وجوي تعدي وجوي اهانتي وجن جيانا ازاتيا وام كيف خوش بن بهاتنا وقال لك بخيري صعب ساعات خوش هاد. مرحبا يابا. هلا مرحبا سر شعبان. چاواي؟ بخير يجيك بخير سر شعبان. امتناس بكن؟ نبيم هاشم شويش تقع عنتري. سر شعبان. سر شعبنيش. يابا بشورش روجاوای کردستان را لدی ناوندن رخصتین جنان هات آواکرین گلک ناوند هات آواکرین لباکور روجهلات سوری یک جوانجی ناوندا لیکولین و پاراستنا مافجنه تکارو خبات وان چاود بینی؟ كارو خباتي وانا كي بيروزة ان شاء الله وامجي كيف خش من بي افكرنا في سازيا هاري باش بدمي بريدة جن كولبو
هر تشکر اما آنا که خب بریخستن کریه پیش کتیا ام مجنن ده چپری شرده حوالا جنن ده علی ماموسادا جنا خب بریخستن کریه پیش کتیا ام جی هیوی آمجی که گو هر کس کی بعوده مراجعه وی سازیه بکی وی باش وی اب جی که جه مجزات شورش روجاوی کردستانیه انشاءالله اموینا پیروز دکن اون به گلکی باشه گاوه که گلکی باشه تمام سپاسیت تکنیم تماشاوان ما بهفر الدوسية تماشاكر من نرين جلد دربارة مجارة خود قرد لجبوا مجارة خو برفرهتر گفتگو بکن لام لگل میوانا خو ای نور پاشانه ام پیرا مجارة خو برفرهتر گفتگو بکن تبخير هاتي خير تبي تشاوي صاوي سباس تشاوي صاوي هوال ای نور ده 2020 دا ناوندا لیکولین و پاراستنا مافجن هاتی آواکرن يعني رغمي قالك رخصتين جنان لباكر الرجالات السوري هبو بيوستيا و بفين ناونده چبو جبو بي آواكرن دەستپێکیان بخێر هاتناوەکردین ینی ڕاستیان پرکی خۆشن پرۆگرامێک وی ڕەنگی کەد و خەباتە ناوەندا لێکۆلین و پاراستنا مافی ژن لە هەرێمی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووری بدێ دانەسین ینی ڕاستیژی فکرا ئاواکردنا ناوەندێ شکوی دەرکەت دەستپێکی ئەم گرۆپێک ژنên parêzer bîn hiqoqnas bîn calakvanên mijarê mafê mirovan da bîn dadwer bîn taybet jin yê ava kara dikirin di destpêka avakirina rêveberiya xweserdanê guhertinên qanûnên heyîn yesayên heyîn dihatin pêkanîn di herêmê Bakur û Rojhilatê Sûrîdan di wê demê de ne û taybet qanûnên ku dijî mafê jin derdiketin weke jin ekîba me wek rolek tê de dileyîst bi guhertina qanûnê û serarastkirina qanûnên heyîn di mafê jina danê me di wextê şerê serê kaniyê şerê Efrînê dest pê kir mafê rêxistina mafê mirovan ya Efrînê û ya Cezîrê di navend hebîn me weke parêzer erk li ser milê xwe dît wê demê de nê em ba herdu rêxistinaranê kar bikin ji bo belgekirina swîcên şer swîcên dijî mirovahiyê yê Efrînê dihat kirin piştranê şerê Baxozê dawî bî Efrîn hat dagirkirin û şerê Baxozê dawî bî jinên îzîdî û zarokên îzîdiyê dihatin rizgarkirin yanî rastî me wek jin ku parastvanên mafê jina da parastina mafê jina da me xebat dikir û ket dikir me xwest em bizanin rewşa va jina çawa bî yanî çîroka va jina em nas bikin êş û zoriya dîtîn di hatina rêxistina Daeş danê di we gotî di mayîna wa bin zehmetiya danê ya dihat navkirin bi navê Dewleta Îslamî di Reqayê danê rewşa wa çi rengî derbas dibî me xwest em wek bibin wek gotî belge bikin binpêkirina mafê mirova ya derheqê wa da dihat kirin em me demekî wa ji nav zarokaranê kar kir rastî me dît ihtiyac heye niha em nas bikin fikrê wa jinên ku ev gotî işkence û êş û zorî dianî serê va jina yanî jin çawa jinê gotî mafê wê dixwe çawanê wê işkence dike me xwest em fikrê wa jina nas bikin ji bo vê yekê demekî em derbas vî kampa holê bîn destpêka şerê Baxozê dawî bî şikestina rêxistina Daeş û anîna jina li kampa holê di wê demê de nê yanî me yanî gorî şert û mircên heyî me
هەبدیتن هەن ژنên داعشیرانê kir rastî ser astên cuda cuda bîn corê cuda cuda bîn me hevdîtin û buwara çêkirin me xwest em bizanin çîroka wan çi rengî bî yanî ji bo em bikarin alîkarîgî bikin vê mijarê danê rastî piştî hevdîtina me va jinaranê rastî me dît rewşa jina rewşek pir xirab e hem jin mafê xwe naz nake di rengên koletiyê pêşiya me derketin jinên îzîdî û zarokiyên hatîn kolekirin bi ser destê rêxistina Daeş yanî direkt ew kolekirin û jinên dîtir jî yê wa dibînin kole û halê hazir ew xwe jî kole ne kolê fikirgîne kolê we gotî zihniyeta mêrin kolê mêrin yanî me dît rewşa jina pir xirab e ji bo vê yekê me nîqaş kirin em çi rengî yanî dikarin alîkariyê bikin va her du rengê jinaranê jinên kolen tê hazir etîbar kirin û jinên hene koletî li ser wa jina dikin lê ew xwe jî kole ne çawanê em va jina we gotî wa bînin طبیعتا و خوزایا جنê yê bi çi rengî bi rastî salekî sax teqrîben nîqaşa tê me hat dayîn lê biryar derket ku em navendekê ava bikin rêw rêbazê vê navendiyê çawa bê şerê serê kaniyê dest pê kir wê demê danê rastî israr çêbî em vê navendê ava bikin ji bo mafê jin bi giştî bêparastin şehadeta Hefrîn Xelef yanî şehadeta Hefrîn Xelef we gotî îha iqdame we gotî jin êdî tên îbadekirin ne jina we gotî di hundirê malê de ne jina şervan ne jina siyasetmedar çi jinê heyîn di Herêmê Bakur û Jilatê Sûrî de bi taybet tên hedefkirin bi rengekî sîstematîk divê em we gotî bibin bersiv ji va tişta re em va tişta bidin xuyakirin servê esasî rastî navenda me nîzam daxiliya xwe 2019 dawiya 2019 hat bidawîkirin kar û xebatê xwe jî duê demê danê şerê serê kaniyê danê me dikir lê rixseta me standî ji rêveberiya Xweser sala 2020 bî navend bi rengekî resmî dest kar û xebatê xwe kirin yanî ihtiyaca me dîtî ya jina di Herêmê Bakurê Sûrî danê bi Sûrî giştî jî hewcê jina bi çi hey nazkirina mafê xwe we gotî jin xwezaya xwe wek jin xwedî derkeve we gotî perwerdekirina jina ji bo çawanê xwe birêve bibe di hundirê civakê danê jî û di hundirê we gotî malbatê danê yê bi çi rengî be yanî me dît erkel ser mirê me em vî karî bikin û we gotî belgekirina sûcên ku dijî jina têkin Herêmê dagirkerî danê em wek jin divê navendek hebe ku vî karî bike servê esasî navenda me destkarê xwe kir 2020 de rast evel Eynûr te gelek tiştanî ser ziman bi taybet herêmên ku dibin dagirkeriyê Tirk de û çeteyên wê de gelek jin rastî kuştinê revandinê û destdirêjiyê tên yanî têkiliyên we û ev rêxistinên mirovî a li ser asta ciyanî tensîqa we ya têkiliyên we bi hev re çawa Ha weke navend karê me ser çar mijara esas digire yek jî belgekirina binpêkirina mafê mirovan di heqê jinê danê Herêmê dagirkerî danê û tevahî Bakur û Jilatê Sûrî jî ne tenê Herêmê dagirkerî da bes dema niha danê terkîz li ser Herêmê dagirkerî dayê ji ber ku jin dua herêma danê yanî liqayê pir rengên zorê û işkenceyê tê kirin jin di Herêma Efrîn de Herêma serê kaniyê danê di Herêmê girê spî danê di wextê rêveberiya Xweser danê çawa azadiya xwe rengekî jiyana xwe rengekî azad dijiya bi hatina van çeteyên dagirkerîna dewleta Tirk re hatî çawanê ew jî nebîne êdî
گرتیه مال خودانه هندر مال خودانه در ناکبن جغیره و جن تین بنچاف کرن زندان دانه چوانی اشکنجه بسری واتی کن جن تین تجاوز کرن جن بتمنی بچیک تین زوجاندن جن بدار زوری تین زوجاندن یعنی جورین وی رنگی وقتی وکناوند تکلیه ما رخصتنن رخصتنا ما في مروفا يا عفرين شبكة نشطاء عفرين جافدارين هين جهو خدا نجانا آگاهی مرانی وقت ناوند راست دشینن واتشتا ام بلگه دیکن و گوری و دوسیاتی حاضر کرن دوسیاتی حاضر کرن راستی جی امکانات قانونی سر اصلا ناونتوی دانی بلکی پر وقتی بشكليات تيجرتن لي قاوا ام دوسيا حاضر دكن يعني ريخستن الناف نتاوي يد مجاري جندا خبات دكن تكلي امبارا دكن مجار دوا مجارا داني يعني دانستاندن نابينا مواد هيد مجاري داني جبو بلغي كرني وجبو اف بلغيها برنگكي چواني دما بداني ب يعني درخستن و به استخدام کردن مجارا دادگاه کردن کسین کوبا تجاوزات سجنا دکن و گویی تعریف برنگ بن بکرنه یه دولت ترک بهرم داگرکاری داده که به رنگی جی دانستاندن واری خستنارا تکرن و گوری و بلگه جوارات شاندن یعنی دوسیه ام حاضر دکن ام جوارا دشینن دوی مجاری دانیم و تابی رخصتنن هرم باکور وجلات سوری جی خبات دکن جبو مافجن ام توارانه وقتی علاقة مبواره هي بري آواجي جالك جارا ام رخصتنين درواناني تواصلي دكين يعني ام بهفراني بلغا دشينين جواري خصناراني جبو رنگي چواوا بلغا بدن شغلاندن دما بداني او سر بخابتن تمام هبل اينورج دسبيكي آواکرنا ناونده زحمتیه گوهری زیده وکشاندی چو ها دسبيكا ت وكا جروبك جن وخباتك ني يعني السلمى وكا جن هرمي باكورو رجاتي سوري داني ت بقاب ريفا بريا نافندكي بسري خوابكي راستي او وقتي تحديجي برمزن بيش بوما وكا جن اما تشواني خواب خوا ريفا ببن نافندكي فيرنجي ريفا بن امكانيات ما هي يعني تجربة ما دوی مجاری دا برکی زیده تنبه تچوانی بلگه کرنا بن پیکرنا مافی مروفا بکی برنگه کی ریکوپیک اویک جه اشتحدیات مدیتن پیشی آخوا یادی تر امکانیات مادی يعني ام بيجن امكانيات مادي رولكياوي پر گرنگ هي يعني دست بيكي دانه ما آلي كاريش پر سازيه ريفا بريا خو سرداني خوستن يعني جهات دي ترجي تندري ريفا بريا خو سردايه مدني پر آلي كاريجي مجوا خوستن حتى كو ما كارين بامكانيات هي دانه ام ناونده بكنيا دي ترجي ناوندك ناي ناس كرن herkes yani hesaba digri çavane ezi vena venderane وقتی آلی کار بیم چوانی ازی برای خواب بدم وین آوندی از نزانم افجنین ها بنگه هوا چه بنگه ها لی yani پرنجمه سازین اداره ذاتی دانشی کار دکرن هلیشت وقتی راحتیگی چه به کار و خبات مکریجی هلیشت کو جن ایدی راحتی خواب ببینن ایدی او برای خواب بدن ما هم مجاره آلی کاریا قانوني دا ام بوارا بكن همجي استشارات يعني استشارات دخستن كام چبكن دوي برسكريكا خوداني همجي سازين دريبا بريا ذاتي داني جي قاوات بري خودش بو توثيقه كي بلغي تشكي بلغي بكي ايدي راحتي بوارا چبي كارين حتى استا كي داني وقتي آگاهيا بدن ما بمرا علي كاربن يعني تحديات ما ديتي اولي نناسکرنا ما وک سازی نباوری چوا جن یه خوا ریوا بن او ناونده کی ویرنگی
یه ریوا بن امکانیات وا بلکی تنبن یعنی افتشتا پیشیا ما گلکی درکتن بس هم بهن ام و مرحله تجاوز دکن دمان هادن أنا دناف كار وخبات ودا بسكريكن إيه هري مزن يعني بسكريكن مزن دنافا كار ده كاري و بيشيا كار چنه درد كابن يعني براستي نها مجاري علاقات داني أصلاً هنا زحمتي جي هنا جبركو علاقات قاوة تشيكي دوي سازين وقتي تكليوه زيده هي تبواران العلاقة دابا لي أم وك سازيق سيفيلن سازيق جنن وقتي نربحينا السازين هي يعني مجاري علاقات داني نزيد علي كارن في مجاري داني أجد هلي كاريما علي كيوا أستانغو في يادي تجي وقت ما قلت إمكانيات مادية ما يهي يعني تروشا ريبريا خسر بشتي داني إمكانيات مادية محدود سوري تواي داني ناهلكو أم بجن برجيا مثلا وق هريما شهبا هوال نيما دمكي كاردكن دمكي دفجة دقرن يعني إمكانياتي و يماديش بواها بن إمكانياتي وقتي علي كاريا بوارا بكرن وق درباس بينا وجهادا نجبو آگاهية جيداني بقرن أو إمكانية جي دبن أستان تشامي داني هن وقت جافغانية ما دويدي ده هنا يعني كسن هنا آگاهين بن بقرن چه دبن تشتن چه دبن إجمارا دشينن لي دروشا ترسي داني دروشا امنیه خودانی دو ترسونش بوده که آلیکاریا ناد یعنی گشتی ویرنگی اصلا گیمه هنت هلی علاقات دانه هلی مادی دانه هلی بسپوری يعني امجي هن بهن مجاري عثمانية داني خوا پرورده دکن وک اندام خوشی وک کادر مرا کارت کد هندره ناونده دا و کسین خو بخش مرا کارت کد یعنی مجارا پرورده دا هن بهن ام گوتی تجربه و خبره و زیاده دکن يعني اوجي ذاتا امكانيات جير دبن هن بهن ام يعني تجاوزات مسألة دكن تدناف قوتني خود آنی سر زمان هوالای نور يعني پرورده دست بکی و ناوند بکری و دست پرورده کری يعني پرورده و هشیار کرن آجنان لسر داخاز ما فین خواه يعني تاكيليك تشاوون بجنن جيهانير تكن يا تنسيق وام بهفر تشاوي بيترم تخوازن تجمر في بنرخين نهاش بود تاكيليه ما تواصلنا بجنن يعني مافدار جيهان داني رخصتن ما في جنا جيهان داني بشرنجيه جن قاواتين فيدت خوازن يعني لكلنا تشي دكن السر خباطة الجن في هرم باكور وجلات السويدة قانون الجن يعني وقت ما قلتي نافو دنك داد جهان داني تشوا أف قانون هرمكي السر ذهنيتك وقلتي باجبرو رابية ما في جن تدانينا ظلام تدا دسلا داره تشواني 180 درجة جوهرتن هات شكل إيدي جن أو خا برياري در حقا خدا بده أو خا خبره ودبي يعني نقاش سلبي أساسي تكن شوا جوهرتنا قانونا شيء بيشوا كجن قانون طيبت بجن هات شكل دوي مجاردة نقاش كرن جالك جارات تين فيد تنهرن نافندك فيرنجي تف جنن خواب خوا ريفا دبون خواب خوا كارو خباتي خوا دكن يعني وقتي شد جبارة شدكن جزاب جبارة شدكن تين فرص دكن كا خباتي ما بشرنجينه يعني فيرنجي تكلي مهنا دمجاري بن فكرنا ما في مروفان هرمي داكر كريداني دخوازن فين بكن چه عالی کاری کارن پیشکش بکن و مجاری دانی یعنی تکلیه بواره سر بی اساسیه طبعا اوجی تکلیین وقتی امتکان بیشن داستا کی کم دانه نب و استا زیدنه جارنا ورکشوب چید بن بریا انترنتی ام تفلی واده بن يعني مدعوة دكن جانا كونفرانس چید بن وقت نافند ما دخوازن ام تفلی بن بفيرنجي يعني تكليم و بهبرة سبي أساسية. هوالای نور بانگا تا یا گوتن انت داویش بو همیجن لباکرو رجلات سوری و سر آستا جهانی
بانگتا داویش بو واجنا چی يعني راستي وك ام دزانن وقت تجربة ما هيجي ايش جنيكه إرادة جنيكه جنك چه parçe به کشتن وك جن حمي هاتين كشتن سرفي أساسي راستي دوي جن إيدي خواناس بكيش بريا هرتشتي خوزايا خواناس بكي ما في خواناس بكي وأف ما في هجاوا ناس كرشي دوي بخورتي وبإصرار دعوة بكيش بركو ما كس ما في تناديته تنخوازي دوي جنجي خدي إرادة بخدي إصرار به ما في بخوازي بشتي فرد به دوي جن برنجة كي عدالة خبات بكي وقابا دعوة حقي خوجي دي كد في حقي كسين انبري خوجي النخوة السرفي أساسي أم كان بجن جنك ديمقراطيك مالباتك ديمقراطيك دولاتك ديمقراطيك داني يبي حاضر كرن دوي ما في خو بخوازي دسبيك دوي ما في خو ناز بكي فير بي ما في خو داني ونيوغاني دا خوزا ما في خو بكي برنجكي عادل وبرنجكي أصولي سپاسیاتت کن هوا اینور پاشا تجدم خودمه پارزر و اندامک جناوند لیکولین و پارسنا ما فجن ام گلکی سپاسیاتت کن تماشاوان ما به اوی ام گیشتن داویا خلق خو حیا خلق کدی و ببینن دنا و خیر و خوشیه ده